I now have okutongoza orukarra rw'ebiconce birasingurwa aba barakore kurungi omu mpaka zo kwirukanga kwetorera ebyaro kubireho nyamwe yabazi hambuga nkuru z'ekitongore ekyo kya Pibditoko muri Nakasero Kampala. Ebiconce ebi birimu omuhendo gwa sente zirikwingana miliyoni 120 za Uganda kandi orukuru ekitongore ekyo Reverend Professor Francis Muranga ashoborire ko abiri cyo barukora kurungi bashemerire kuhebwa ebiconce biri kubakundisa omuzaano ogwo. Noreba aba sports beitu aba football abarakira obungi mu Africa tibagaruka okwo baraguma mu western countries abo busente obundi buke kale tuli aha nitugeza ko gukora omuhanda okureba nti abana eminyeto gyeitu giba patriotic competing for our country gishube gigaruze emidali gyona mu Uganda. Ekitongore eki kikwatanise n'ekigombe kirukukura emizaano ya Olympics mu Uganda okutebekanisa ihurreegi kandi hamwe n'okujaguza ekiro ky'emizaano ya Olympics kandi Reverend Muranga hamwe na Donald Rukaro wa Uganda Olympic Commission nibasiima enkwatanisa egi. Kora omukago ogu twatandika kukora products eziraza kubaliisa konka titubasa kuzibaha mu bwingi bw'abarezetenga titwina abantu abakwatirako kale renda kore kintu ekyo nga partnership erimu sponsorship packages ezira rugirira irala mu what we call super platinum category. Important role. So twashira mnongo that hati twine Olympic Day run ebiro abiri June ahambushenyi twina kilomita 5 10 and 21 that ni chabona abombushenyi the farmers abamu shomero the community and the districts zones is surrounding bushenyi baije betabom of this Olympic Day run. President Museveni wahamibwe kwija kuba umwirukanje mukuru abwa TV West and Aloysius Byamukama.